ni wega muno ni guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimũrĩ twaingĩra harĩa ha gũtiriha thĩinĩ wa SMS ya nyukoga Inorwe mnafanya kazi poa listening to Kimũrĩ on cancer so emotional. My mom has been diagnosed with rectal cancer. We are so stressed throughout the kiridia twikuria Ruiru. Poleni sana. Nijui moge awasiliana na daktari ni kumenya uria gwika. Kauga Kenya Jega, in Kenya doctors are in business. Kama dawa zingine wanaficha ni za cancer watapeana. Doctors hapo mbeleni ilikuwa calling, nowadays ni biashara. Mungu atusaidie, Mungu asaidie Kenya healthcare. No iso kidio central government todo county sito itigihota na mirimu meige kinothia washira gatho nyingi muno. Hi Kimũrĩ, when doctors think of testing cancer, when do doctors think of testing cancer? Todo my mother akuire December 2018 ni undu wa colon cancer. Thutha wa gukorwo akirigitwo mirimu yothe ya nda, akarigitwo typhoid, akarigitwo amoeba, akarigitwo ulcers, and it was too late to know it was cancer. She went through surgery but died 3 days after. New horo moru muno. Agnes Rauga, it is very, very, very painful. Madam Osio, apokea pongezi. Yesterday I visited partners in prevention Thika and found her there. Nilifurahia services zenyu sana. Though sikufaulu because we couldn't go through the process because I'm pregnant. Ni Kimũrĩ ogo mũrarutaira mwega mũkerirwo o haha. Ogo mũrainamania ndũ oguo mũkerirwo o haha. Njamba wĩra. Tukihana ta tũrathiĩ ta mũndũ wakwa arĩ mũrwaru no kahona kũrĩ Mũkenya ũkĩmwĩra ata? Reke itu twĩtĩkĩre gũcekwo na rĩrĩa twetana rĩ una hĩndĩ nĩ tũkoragwo na mĩeri ya screening, rĩmwe ya nyondo, rĩmwe ya cervical cancer. Reke twĩtĩkĩre gũthiĩ gũcekwo na appeal kuri thirikari twicirie uhoro wa Mkenya wa kawaida ule wa pale chini kabisa, tondu na dawa iria turathondeka nacio HIV ri dawa ta 3TC na FTC na kinothia ndagitari na maina ni muci uyu nawe makongmire tene cia huthagirwo ni governors twameta ma MPs na ministers hindio tondu ciari goro na thibitari no dawa icio muthiri cire health centers citu cia thirikari ni ta kuga tungienda kuhurana na cancer ri no tuhurane na tutigetere tufuri tuyure uria twayurire twa HIV na kuria ruguru na kuria kungi tugitwika riu no turuire bareo. Reke itwe ikinya riri na tutige kuga ti national disaster tondu nie diary ciakwa cikoragwo cie jiuru guthie kuona families ciri na murwaru, guthie kuona families cira lose umwe wao kana even the patients themselves ni haria tutoi no ni twagiriire twerere ikinya rinene. Yeah. Muthuri David Makomi ona tukeragia horo wigie cancer na ongerere marigitari marakwira mundu athie thibitari Njenga over 50% ni dawa thogora cost. Mugwika atia hari horo wigie to cancer, hari horo wigie dawa to gukugaga horo wigie cancer ati Njenga urakora ati governors maraheo mbeca no magatua ni tukugura kwa cancer ka tutikugura irigi magathondeka makambuni mao magathie gucoci dawa China makarehe kugwikwa ati thirikari riu itikire kuba treasury makareha cancer andu magatwarirwo dawa ire marabatara na niho athondeki mawatho ni utwitaga bunge magiuka matuteithie nigetha watho uria uthondekete ruhonge ruru rwa KEMSA the KEMSA Act rurorwo na andu a counties makomperwo kugura ogo ni dawa cia cancer na to dawa cia cancer ona dawa cia mirimu yothe tari ya kugwatania kana ni shindano cia cukari na communicable kana ni cia pressure ciothe matwike obliged kugura thiini wa watho eti kuga ati county ya neyo beshe ka decide kana guthie hau tutuka local shops kugura dawa no ciagirwo ci centrally procured no horocio korwo wikiritwo thiini wa watho ni gututeithia maundu meri wa mbere ni cost ni tondu KEMSA ni ruhonge rwa thirikari na dawa ciothe ngikorwo ku na counties ciothe ikorwo iragira KEMSA uhoro wa cost ni uguthie thi ucio no wa mbere. Uhoro undu wa keri ni quality tondu ni tuko to assured dawa ici kana batch ino yumite KEMSA you can trace it
Traceability. to a very very specific place reti urio murwaru agithie gure na ku rivarori ni agurire dawa guku na kuria ati ona ingikorwo na effect hari murwaru ndungimenya dawa iyo ungimitrace kumako koguo horo wa quality no tukorwo tugiteithika hau dawa cia cancer ciothe ciarehe thina ni turamenya haria ciumite koguo undu ucio ajumbe no matuteithie guthondeka that mechanism then na through the council of governors yeah tugetiri na please twirerere thiini wa bururi uyu andu aingi marakua ni heart attack stroke in fact ni ona bemwe iri roraga andu thiini wa bururi ni kurikana muthuriti Karaja Kavage ni heart attack ya munyitire engari-ini agitwaraga ngioka gwikwo screening ngioka kurorwo ri ndagitari agirwo ni gwika atia kinuthia ndoka kuingira wabici kiria gake kiu ni kiuria kiega nigetha tugitiria turirikane ati cancer toyo irani na andu actually cancer ni ya gatatu ya mbere ni infectious diseases kana mirimu ya kugwatania wa kere ni mirimu ya ngoro na hypertension na cardiovascular diseases wa gatatu ni cancer koguo uhoro wa screening mundu athie gwikwo screening ni arorwo in totality ndakarorwo ati we woko kurorwo prostate peke yake tondu ona tungiguthima uthimwo prostate wirwo nduri na thina ucoke umagare ugie na stroke tutina guteithia koguo woka ni uthimwo pressure ni uthimwo shukari mirimu yothe tari ya kugwatanio ndagitari ni guthikiririe ngoro ndakaige ati ndaguthikiririe tondu woka ni undu wa cancer ni arore higo ni arore ini tondu liver problems ni ake kidney function test ni ake liver function test ni akurore nginya thyroid ni akurore maundu mothe ni akuona ni na mutaramu wa irio wirwo uhoro wa mazoezi wirwo indo irio ririaga ni aguthimio ritu ni akurore BMI akwire ruwe in totality tondu gukurora tutingihota thavurori tutiri na luxury ya gukurora woka umuthi urorwo shukari rucio goka pressure muthenya ungi goka kurorwo cancer tutiri na luxury you are the same person tukurore in totality comprehensive asante lero ndigitie ndeka nyinyi muno ndagitari tukirikia inyu ni nyumwe mwena wa research na kumenya uria maundu maragithii na mbere na muno undu wigie cancer ukirikia kiugo giaku kia mwisho kiugo kia mwisho ri ni andu athuthuria mekuo ciuria twina cio ni matuhe uhoti tuthondeke uhoro resources na iguru wa maundu macio mothe ri nigo emphasize uria Mr. Makumi oiga ni tume haria ru turitindaga tukiheana dawa andu riu ni paradigm shift uria uraikara muturire waku ria wega we ona we witwikire ndagitari ria wega exercise tigana na stress no nawe witwikire ndagitari na ringiri gikubaliana na madam uyu ri ona guthie gwiko screening to muhaka gukorwo na machini hena uria andu marutagwo ta nyondo he uria andu mechekaga nyondo ta prostate ona nie ni njiraga atumia moikara hau na muthere ria andu ru magikenete ukamurai haha ri hena kindu gitafatairwo thikwenda ucio agagikorwo machini iyo ukirigwo no screening ndaga kurigwo kiwe gwiko guo maita maigere ne kuiba ru madam ne akuga aya hari agani ucenjetie kidogo wethi urorwo tondu andu meciragia atiriri no muhaka uthie kimashini-ini kina aca kwirora nyondo kwirora na guku kiria ta thyroid ni you don't need a machine menyerete agigwa ni akumatha ngikota ujiria mundu aenda kunji gwanike toluna no mukiroraga andu ni mari wega ni mende gwitwikira ndagitari ni na waigwa kindu gitari uria kibatairwo gukorwo thie kwi ndagitari no ringira thirikari ri ni matwitikire we do the screening we work with the clinicians to come up with ways to very quickly and sooner be able to give a way forward cancer itana kinya we can do that thank you dagitari tukirikia na andu juga ogeria ke Mike ne jamanete na andu amaro ira we ya the freedom fighters amere arwaru akwa na there is hope
Ungeria what they fought for the freedom. Now warie na ona wone murimu uyu Kenya there is hope. What we have ni gutwika commitment and to have the want ya korwa na murimu. Njire andu othe haria ungikorwo ni atiriri murimu wa cancer no murimu ngihonwo na ni honagwo mingi ya most of this mirimu ni honagwo kiria gika ni guka tene na njire I will challenge the government ugitwaria dialysis muthenya rita rimwe it's about 10,000 tuigire o mundu wothe wina NHIF 10,000 agacekwo screening todo yes ni tukuina rwimbo twire andu aitu thie ni mu screenwo mundu ya wina ciringi 500 muhuko ri ego screenwo atia you kind of have to ndurehe nyamu ici level todo it becomes cheap hari family hari mundu uyu na moso on hari thirikari because mirimu ino urona ti thirikari arariha ni taxpayers marariha mbeca ici na twaga gucunga 50% ya tax collected irithiaga hari mirimu ino. Asante ndagitari ni twako nawe kuria tabarira ya kera muthenya wa rucio ni twako twitenderia ici na ingi nyingi cigie ugima wa mwiri Jabawira ndero turikiria hau tuma na Jacinta Nyokabi twacokia ngatho wa gutucerera ni tuma na muthuri David Makomi nake twacokia ngatho na ndagitari Njoki Maina ni twacokia ngatho ningi ndagitari Kinothia Njenga riu Njenga tukuria atiri niki kia bata ni mututare kana ni mutu rorere hari horo igi ugima wa mwiri ni guthondeka ngajeti bilioni 18 ni huduma mwatutarire ni referendum murenda guthondeka ati mukahe ati anga BBK bilioni 20 milioni 20 tu cia gwetha utuiria wa gututhondeka Njenga referendum ni gukua bunda kana gukuo ni bunda ni gukua bunda na tigo guo ubikuite na ng'ong'o maguru mari iguru ni gukua bunda ona mungetia referendum kana muge twiko census na ithuothe tuitanda-ini turi arwaru no ugoka kaba wanjiririe no gima wa mwiri witu ucoke utuheage icio ingirita tuga kaba kikunyo hone turikirie hau ugeithie ngarana umuresa yure tunyua nake 14 ndire ndahingirwo njitagwo Michael Njenga mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime.